alaikum chers téléspectateurs de la Diaspora Sénégal TV. Commune Hadija Boiro arta on do wadande présenter émission kesso. Émission on non na wi'e koddigal. Si anani koddigal tan ko won e galleji men he, ko won e école aji he, ko won e beddaji he ko won e Sénégal mais ko won e politique he surtout. Donc ala ko mbatten si wona jahen dara en do koddibe meden hande ko gaddani en e nder o do plateau koddigal. Amina, njen régie ngaren. Awa gasi bella ano ta ko lan an ka jabo ta ko lan ene ko honnu wadi ko honnu wadi anda ko ndu wadi anda ko ndu wadi no fuso de anda ko ndu wadi non mi anda ko bayran hande hiyo nodda to hiyo nodda dum no wa wonde no gasa ta wona ta dum wona ta mi jabata dum habbe ta wadi doy ko no woni gasa ta wona ta mi faamani anda boy o no yetta jallo o no yetta ba ini non mi wadi réconciliation dum wa to mi gasa dum yata habbe ko to hombo wadi réconciliation dum mettila an non andara ta tele aydo ta ko radio o dum wadi boy Abdoulaye Daouda Diallo e Amadou Ba e Matar Ba be ini non be rendini raybe kambe ho non be wala goto te dum arrange alam si tay ko dum non dum arrange alam ene ko to hakkunde mo ngalla ko dum won do ngen noddide lan depuis nani ko dum no pelleti ko dum bay dum non gasata wala ta ene ko depuis wonde to mahi don intérêt o e fi politique be welda haaju mo ngi dum bella ko ahlando to lam fi dum non ko ahlando to lam fi dum non mi lando to de e modo nafige ange nafige yaga mangal ko mi won do ngi wolirande ni non min dum arrange alam ko be fantonir mi yahay o do jonnana muddin dum wa gasata wona ta ene ko politique wadi yahi yum halirana nan ni ko hajuma ala hen habba mi wantina non ataya anka nafige an mi handa ko ndu wonda simi ando mi hala tan fi dum non yafe mi de mi acciri ko ya de joy ade jay koy joni ndo ataya mi yarali fest mi yarali tondo chers téléspectateurs ha joni e gartat e nder plateau meɗen koddigal e ɗo Diaspora Sénégal TV. Sans plus tarder mi ara e musidɗo meɗen he Ibrahima mi salminima no fewi noon d'abord assalamu alaikum mi salmitike ma an animateur amen on animatrice préférée kam ko animatrice préférée Hadja mi salminima mi salmini noon Sénégal on fof e diaspora o fof kadi noon ɓayri ko inde télé on Diaspora Sénégal TV ko Sénégali ko Afrique ko aduna on fof la salmina kadi ɓeygu an séri an préféré ko kanko innami inni madame préférence awa ade noon mi salmini fof noon joni lan haɓɓima e question ji ɗin tegu ɗon jungo ma gol lan ara mi fawi mi ittata madame Diallo ça va bien Khadija jam tum min yii ko addando men ɗo ko waɗu présenté hoore maɗa ara waɗa andina en ko woni ɗo koddigal halna en seeɗa ko addanɗon en nder koddigal ɗo haray Khadija mi salminima mi hiwrikema min salmini téléspectateur ɓe daara ɓe Diaspora Sénégal TV min salmini kala daaro men e aduna Allah on mi salmini kadi modiyam momi wonde ko plateau c'est l'amour haray ko ɗum ok Diaspora Sénégal TV ha joni en artat tan e monsieur Diallo vraiment oɗo sketch mo darɗen ɗo ko ɗum e sikka elle ko ɗum tan woni e nder Sénégal ono horo keɓɗon o idée eyyi ko noon ina andi ɗum minen min holli ɗum kono so a daari a datike kadi a taway ko ɗum woodi wallahi ina andi Sénégal min famana ɗum ɓayri ñande wo ko lañta o girirgol te pourtant noon moɓodirgol no moƴƴi ɓayri na Sénégal jibuyde ko Sénégal goto hande kadi noon kala wonɗo ɗo Sénégal sa feeƴi ɓerno makko nden ko Sénégal tun tawata toon Sénégal goto haadi min kondu noon haadi min wonde goto joni noon ko ɗon ɗon woni question e nder plateau koddigal ko honɗum woni hakkude moɗon e Abdoulaye Daouda Diallo e oya Amadou Ba on si hawtugol maɓɓe ko honɗum mettata on ɗo o ko Diallo o ko Ba komin wi noon kono noon kamɓe fof koɓe goto kamɓe fof
jogiiɓe ɓen na ko monsieur Macky Sall le président kam wona kon woni e maɓɓe joni o waɗi ko faala ko yoɓe moɓodirɓe wona goto siɓe faala gañude koɓe faala kon kono na sengo na e maɓɓe noon ko yimɓeɓe noon faala ko yoɓe lañcodir si intérêt maɓɓe naade toon kono réconciliation on ɗum ɗon waɗi te waɗay te si waɗi kanko ko ɗum moƴƴi eyyi joni ko ɗum moƴƴi enen fof iɗen andi ko ɗum moƴƴi joni min ko fonni probléme an on ko honɗum woni probléme moɗon onon ha inno o yaha e ceernaɓe fiyo hakkude maɓɓe wota wono eyyi ɓay intérêt sina noon poche uji maɓɓe ɗin poche uji ɗin tun ɓayde hande yo mi yahuga Dawda Diallo hande mi yahaga Matar Ba janggo mi yahaga Amadou Ba tawa noon ko poche ji ɗi waɗa ɗo poche e poche ɗum gasata ko ɗum ɗon tun ko ɗum ɗon tun waɗi noon ha eɓe faala lancodir ok wona goɗɗum go awa d' accord joni ha mi daara madame Ba kadi e madame Diallo kadi ko honɗum wowlata madame Diallo an noon si monsieur Diallo arti imo addi fitina ka galle honno wurirta ɗum an haray dey no monsieur Diallo ardiri e min ɗo hannde ko ɗum ɓe bus woni e wuurirde moodiɓe maɓɓe ka nder suuduji haray alajiɓe ɓen hiɓe yaade ka yaasi kala ko ɓe hocci toon boni wona moƴƴi moƴƴa ko ma ɓe adda ka galle te wona fof heɗoto actualité politique wono madame Diallo en anda hay hombo woni Amadou Ba joni haray ko noon min woniri ñande ɓe ko Sonko accay moodi ma faamine ɗum ɗon accay moodi ma faamima ɗum ɗon gasi joni si moodi ma arti a muñay ɗum a muñoto ɗum hay sa defi ata mi yiiɗo ka escarché ɗo mi yii hay o yarani ataya laali yarde ko ɗum minen ko mamaya min andi ko Binta Laali min andi ko daarugol pese min andi min anda hay fiski politique ayway o falama men forsude ɗum politique marsata awa d' accord chers téléspectateur ha joni enen e plateau meɗen koddigal noon hande ko politique men gaddani on mais janggo si Allah jaaɓi enen mbawi addude ko ɓuuri politique enen mbawi addude kala ko woni e affaire koddigal ko suuɗi e ko feeñi si Allah jaaɓi ko ɗo o plateau laaɓa pos e galleji ɗin école ji ɗin merci beaucoup ala gamen natata fof e wuyuɓe ɓen fof wuyɓe ɓen fof on adday agré hiɗon engagé Allah haajuma no hen min ko min haali ɗum ɗon wuyɓe ɓen min mi susata police de agré serduɓe ɓe agré no andi mi susata hay police gendarmerie men naatay to mi susata agresseur mi susata police ɓen accaali fus mi falaka ruttade Guinée a yahata Sénégal no weeli ka Sénégal no weeli voilà ɓe inni ko weeli waɗata si ɗuuɗani ka kono noon ngol ɗo noon sa renaki ɗum waray andi waray pak kono cher téléspectateur waɗe ɗum ɗo ko ɗo tan Diaspora Sénégal TV tous les vendredis même heure même chaîne kono noon enen kadi noon eɗen jogui siɓɓe eɗen faala noon salmide siɓɓe am ɓe enen kadi merci beaucoup salmine ɓayri menen ko Sénégal on kono kadi ko Laguine on ko Afrique on ko monde entier on Fouta Tooro on e monde entier ɓayri innama diaspora ko no yaari wallay joni noon min kadi noon salmina toon menen jogui ɗo moƴe ɓeere miɗo anndi noon onon o faamaali fi moƴe ɓeere ko groupe WhatsApp men Laguine to ko moƴe ɓeere ɓe wiyata ɗum ko moƴe ɓeere ceerno Abdoul Hoolo ko ɗum waɗi lan salmina toon Guinéen ɓe fof plus particulièrement noon ɓe ñasagala ɓen ɓe maali ɓen ɓe laɓe ɓen poopoɗora ha ley candi merci beaucoup madame Diallo wayno ɗen ha gongol si Allah jaaɓi hare mi salmini famille am on taw so mimi welno mi salmini e musidɓe ɓe wonɓe ɓe darde ɓe mi salmini kala ndarowo Diaspora Sénégal TV dal ok merci beaucoup mi salmini fof Allah kubar mi yejjiti nene an goyi e nene hakkude Allah mi salminima nene ko nene jara de ine wiyete Aminata Dia ko nene merci beaucoup e jajang Anta Diallo kadi merci beaucoup chers téléspectateurs ha gongol si Allah jaaɓi même chaîne même télé inchallah même chaîne même fréquence et même heure aussi inchallah à la prochaine yonali men yonde